sasihamba ehlathini uma zingela lapha ya sihamba nezinja eziwu-11 khona inja yami eyathiwa uthatha lokhu futhi uthatha lokhu kwakuyiyona inja yami ayizethele nje ngale ndlela yokuthi uma uhamba nayo ehlathini kwakuyiyo evamise ukubamba-ke sisho ukuthi emakade kuzingelwa izinja zijahe zonke inyamazane kodwa-ke iba yodwa inyamazane eba umbambi inja eba umbambi kwinyamazane sithe sihamba kwelinye lamahlathi angakithi kuthiwa kusethuleni izinja hamba phambili-ke ziyay'tshaleke nje y'tshaleke uma atshaleka-ke izinja ngizwe uthatha lokhu ekhala phambili inja yami le ngiyithembayo hawu ayi nezinye izinja seziqalile zishaya umkhuluma awuma ngiyasondela hawu bona uthatha lokhu ucaba utshani uyanqasha awu mangithi ngibona futhi kunesilwane esikhulu hayi-ke ngisondela ngangiphethe ucelema ngoba sasibuye ehlathini sigawule izinto engabala nje sasibuye sigawule yimbaxa zehlilingi wesinye isikhathi wawubugawule nenduku uma uzothola nje ubona ukuthi awulelo agaya laluhle ugawule induku ngoba phela besiyiphathile hayi-ke ucelemba so into ebeziyiphathile hayi ngicabanga ukuthi no nesihlile engangisiphethe ngicabanga ukuthi le nyoka le ingoba inolaka into engangisiza la ucelemba ngoba abafuthi esasihamba nabo abantu wethu sasitshalekile nje siye sikhulume-ke ngamakhwele lokho esithi ukucommunicate ngesinisi sasikwazi ukuthi sixhumane ngamakhwele sishayelana amakhwele kuthiwa wazi ukuthi hayi likabani lelo methi wazi ukuthi hayi ubani loyo methi wazi ukuthi hayi ubani loyo hayi ngithi ngiyakushayela yami-ke lalikhala ngokuthi hayi ngishaye kungaphendula umuntu ngibona ukuthi sebekudanyana laba ngihamba nasi izinto ziyaphela uthatha lokhu usefile hawu ishaye isibili hayi ngibona ukuthi izowaqeda lonke ziwu-11 manje sekusele ngaki manje sekusele 9 hayi nkosi yangibona izophela izinto zami khona nengiy'bolekile komakhelwane ngale ndlela enzazi ngithanda izinto uma ngiphuma nje ngishaya ikhwele kwakuza zonke izinto zomakhelwane hawu hayi ngicabanga ukuthi angicathame ngoba isime kanje isikhanda manje le ifuthi lengane ngithi angicabanga ngoba yona inaka izinja ilwa nezinja ngikhobe ngemuva thema ngikhoba ngemuva ngase ngishaya ngumutshana kwaqhela izinja yanqamuka phansi nabo esimanga inyoka indizayo yandiza le nyoka yandiza impela isikhathi impela emkhathini indiza no ifuthi ikhanda indiza nezinja seziyabaleka yimi lo ngibaleka iza kimi yimi lo ngibaleka bantu akukhombe sihlathini akekho njalo bakude la beqale beshaya amakhwele bonke manje bafuna ungizwa bangizwa ngiyabaleka manje bafuna ukuzwa ukuthi ngijahwayini hawu yimi lo sijahana nenyoka sijahana ngangigqoke nembadala yasale yodwa khona emhlathini hayi ngawushaya phansi ngawa ngakhelwa yitshe ngawa yandiza ayisangiboni manje isindiza phezulu yandiza hawu uyayoshayela phansi na ngasaba ukuvuka ukuthi ngizothi ngiyavuka ngiyakuyona mhlawumbe ayifike isazoqala indize futhi hayi ngeke alala phansi izinja-ke manje ziyakhala hayi ngahlala mhlawumbe imizuzu yaba mbili noma yaba mthatha hayi ngavuka kodwa ayisesiwazi ukundiza mhlawumbe le thema ngisondela hawu hayi isifile ithuba hayi-ke ngayithatha ngabuyela emuva futhi
ngawufuna nesiqephu sayo lesi engangingaba ngoba besidayisela inyanga ngakithi ayingihamba ngayidayisela omunye kwenyanga nje wanginikeza imali wathi uyidinga kakhulu ufuna ngimtholele enye ngoba abantu abasaba uyaqala ukuze kuthiwa kunomuntu okwazi ukuthi anqobele hayi-ke kwaba indaba ekanjalo nje bonke abantu bebuza emphakathini ubani okwazi ukubulala le nyoka engaka yashiyo ukuthi uSkhahlamezi inyanga zonke zafuna iy'namba zami phela ukuthi mazifuna le nyoka le sezokwazi ukuthi ngikhulume nawe ngaduma kanjalo-ke endaweni njengoba usudumile ngoba bekubuka nje njengoba nje abantu bonke bebethi bafuna ukungibuka sengiyakhokhelwa nje uma ufuna ukungibuka uma ufuna nje ukuthi utholele amavidiyo akho amaningi ami ngibulala inyoka khona engiphume naye emanzini ngonyaka odlule madoda abantu abakholwanga kodwa le abantu bayithola esiqephini esilandelayo uma ufuna amavidiyo nje uyoxhumana noZwidi madoda naku-inthanethi bathe ngiyatholakala kunzima emhlabeni.